Okay, senang katuong kumada din sanan. Pingkuron na tabaret lalay datan ako pagisolot. Puji Tuhan, montok na kayo doon sanan to alay to kanumotid anak pagyampay ipoy tulan di nakatalib. Katanduli di gabi tatong bayno nga kakitanan na po itong pinaingay miya galidit itinapot asunsudan ititimpod asunsudan nga miya galidit apang kaldi ko pagyampayan natin o kita ko iti minggu bayna nga di bayna 4 hari bulan ay kanta ay iti minggu dat kapag yampay to ko minggu orikot nga so nang popiramutan dit ay ngoyon dahayri ko to kano to kay kapag yampay minggu orikat gisam ay tulan nga haron ni program buat kamulakan to nya galidit akon nagidit pasalat ta timpo ta katip bahom pingkuron hot page dusun ministry nakalaso na tinggin kamu kumait site kasari kalansanan ilo so channel ada ating ko dilabay no ang yagali di gulo kaya kano umisis at ako po isang sambaya kinarahingan isang kerajaan sorga kung sikaw da tatuang iti kano kagahay kapag isiso kapag yamong ayan sambayang tatuang bay no kung sikaw tu anuan niya haydat pangilaan mantadat panambarasan da tatuang iti gisambot nuno na pa oritan nga manahak kagudahay ay panakasukod da iswang tindalanon tumanod nagi panumbayaan dahay kumadiya tinasamayan hay isong ratuan Yesus amen. Okay, insan po do sanong tatong para tidisanan tabuk na wagula lahi di bo no pumpugan tulo ngon panda pa inting-inting at timadang ko ang pangkal tamo di gatang ko timadang ko dondo lalala po gatang ko durian. Okay, tatuang kubay no iso pakago pa ng barasan do ay alumis sa away andati hinggod haros ang ulo na pinungaranan do Absalom anaro hitit karayto Absalom iti isay nang kuisiyat ti nunudi siyad ay teralando ko posyon nunu kinasunsudon nga man padati kumbalay manusoy mga kabilahodit 2 Samuel hapodom 5 ayat kumuiso gisambot hapodom 2 haro hapodom 2 ayat dati
may napad ani ba sarita lang nga i Absalom napad di nga miya puta pusod di sangulo na tando i kasaraw ta kapad it pinungaranan dat Tamar. Tumayan ako kasaraw ta kay digi Tamar. Miya puta pusod di Tamar. Ina po'y pinsan. Kon ka pinsan na, tampinay. Abang tiri. Abang tiri na balit ya digi misu isa tapa nga miswaya tina. I Amnon nga isya na dihit minay pangunsamang gitamar gisamdat numandid Absalom panuo o pipakatan dat minamatay di Amnon. Sayra da napatay Amnon ang minagidui Absalom minagidu mantad da hirid koyonon diolo mininsado na bay siya din pikira-kira sa linay da taon katalib di taon ng ay linahaw di kagum minuli. Jadi Absalom patim tanak di Daud may dati inta ngayon pa yung kukurahot disiyoh dat ralan da kaposyon sayra dat napatay tika pinatay daw hi Amnon. Akuri man tadilot ay karait di Amnon. Sayra na pod miyagali di pinindalan di Amnon nga i Daud pia sendiri sebagai tapa daw. Tapa dia lo nga ay soot ay nununun ho pinindalan di Daud. Kada da isiyo nakuro. Ay laan to kay isiyo nga agumuy at ay ralan kaposiyan di nakasimpang nakatangkid it akapiyon tokot karohian na kinorohingan montak piat tulun sa pitulun nga ano bagya sa nangit kaboboyohon di Raja Daud gisambot ay pinatay siya hit sa hulun mantad ko woyo on the soldier daw. Sayra na po di dat haradi kaboling kahangan di tanganak daw nga ay so di ralan di siya mo boros ka daw tu morim korim dihi ginausid apuri manani siya isya nga harohot ka tidak layakan dat tumuguang ikantakan dit nang wayaan di tanganak daw tu isay na ko ilad iya nga 2 kali 5 katud di tanganak nga ilo no lot ay kahagaton dat awayan to timpubay no labi pumuntak do kayo woyo ando ikampung tumpay ano ko dat ilo agat ko ilo manalasay ay karaitot ay nunoy kaboling kahangan dat ang awayan di tanganak sayra manalasay to kondo nga inapondahit sa kirad harat kamanangom ala inapanday ala nganu kadilo tay ko sa kirad nontok dit undang-undang itu lunom no kanu din boboras kaubasan napod ionto ka undang-undang ay tingu sajalah dia pun ada anak ba ka kaubasan na ano matid orang dati itu di ontok kono pondan miagal ko adanda ko ontok ko sogit nga haro nun di boros sa tarongod ay intan to kanu pa isilod isyo nga haroy tanak ko kusay ka isyo nga haroy tanak ko tondo nga ilo nunot ay kahagaton not sa kirad osili to ko woyo on dot isa o kayo nun tu ino pa'y tindakan no nga ay manit tulun poti pangay dit ay kantakan dit nawayaan dilo ka daw
nga kuren pagiad nangkat kana po wayo onom manu ko amu nga hingga na po hit paintapot paintantu tumanu debu ko ipinasurat ang paindalanon nagyadati ontok ko ontok tanganak no ontok ko keluarga no miya galit nontok kit numan no salah sayo nga mano pa ko pim nudi kaswayan gitu ay sana to kan po tinga tulun isyo nga tulun kawaya ikan takandet ay keluarga miya galit di boleh jadi det iati nga tulun sa pitulun to kayo milad katangkid man tadi dikantakan da kaduhong kat iri awayaan. Okay. Nga man pa mo na pot bom ada ay da kontak kilo di Daud haran na po ay paintangkid painsala di tangan na kadaw nakurga dito pakada gitu. Man na pada barasay mo sakir na pandad sugatan di tangan na kot iya nga iyo di laid kano po di tangan na ko simbaran no giya iti nagikakuan ko mo boros to mo edad ako musuwi doho kadaw gyan do. Okay. Iswang dat 2 Samuel podam 5 ayat kaysa gisam podam 2 Absalom pinapaharad piu pakatan dat otuong gelap persepakatan gelap lumalo piu pakatan do otuong letil do katalib no po di Absalom pinapasadia montok daw isa okarita kuda nagi 5 na hopoda tulun it manangkus da magulo hirid manangkus sa sumagulo daw komodo ayat komodo monikid kaswabon mingka kati Absalom bahirid di sandaralan di kumaad it totobon tagayo monikid dapat tulun da it haro kantakan isumuang kat mo'y taguang garaja iman odilo nga laho di Absalom uhutan di siyo kota dahing gatadon do kayo sayra no pa sumimbar iho no pati nga rumikat mantadat Israel ikuo kana ponda di Absalom kumadi tulun di nga hintangay itinapot igitan no tinga osonongi pointapot nga mantada pihak karaja ay sasangulun pia it mo kinongaw dia kasya. Jadi intaan na po dati lot paindalanon di Absalom nunu magya tamodon di silod monikid kaswabon setiap pagi ka kopud numoti siyo hoy monikid kaswabon may siya ingkakat tahirid di sandoralan ikumadirid pintu garabang ko tagayo masaraw kuno pala nga miyagalo di tanganak ka sumuang gamoy sikul haro higay hinasikulan na kayo iyo kayo man kusumuan o ito nga sigu-sigu orikot tapoy dati dat tontok ko iyati at tumamong kahirid pintu garbang ka sikulom hiri ito kanan na paingan nagom son tabi-tabi indi tanganak o inatabi dia kasanong kaswabo ni Guka pikira-kira iyolo dihi Absalom hiri siya wawayaan hiri na siya mo'y siya panguhot hingga tadon nu naku tamodon nu ka nga kano po di siya saya rada pasundon ditulun dat paingkada hangon kutit porbaw di raja nuka di Absalom
intangay pugim osonong idati tamodon nuti otopot nga montok kapod pihak karaja ay say makinangaw dia kasya. Pangusa di Absalom no ka ayat ke-4. Sakira na pod iyoho manaku angkato da osili hakim da hiti kaya naniti nga moid onsanan no patulun di harot tamodan diolo karay to hukum nga mila rumikot kumadoho man ko salah sayo miyang pait adil kasyo. Serad harus ang ulun rumikot sumingkat tu da sumambah kumadaw minus mandi siya pororoyo olongon daw igitan di siya tulun idi singudon di siya tokoy haron na po di sumambah di Absalom kumon po di nga alansan do da ako piyo i Absalom na po nga koing kakat di sebagai hakim gisombo sumambah ngay mandi Absalom koing kakato igitan di siya tulun di singudan di siya haro jadi pengikut setia dati lo miagal ti paindalanon di Absalom kumad insana na tulun di Israel may suang may taguang dat mangigit di tamodan di lo da kumaraja pengka nagi kadawi Absalom bot may panakaw di ginaw di tulun-tulun da Israel kumiso ingkakati siya diri di sandoralan monikid suab isa itu malib uhotan di siya nunugi ato modon no ka ompeng ka osonong ompeng topot dano igitando nga kay pakinonghon ay si makinongaw diando ka nga pogi dad iyoho at asili hakim salah sayon po danod miyang pait adil kasyo iri na di ralandi siyo dat haran na pondohit sumambah tungagon di siyo igitan di siyo singudan di siyo tokoy sekira na pod iyati at arayat at dihat ay sumilid calon adun tega calon paliman nam iyo di kagumuhan ni mo tigat tiyad di hoy kagumuhan tiyad di mo kadi mangimbulay hitinupad antakan pagati nga ay seti kamo yan dat ay YB po raja no nga timpubay no ay minsan doy ilat pengkukurlat awayaan ng paindalanan di Absalom ka daw antakan na po di campaign tokoy kaulak kumati walay dati o nga calon ikaray tumanding kadi monopot kain tutun ngay dia katabi sekira na po kamanang ako rumikat ko na po kumadapay ng kabawalay ko sanang ko magihum ka hiri nundad mo'y nandaraon nunong masaala nunuhiman da sakop yatit kayo nandakoti ka ti kampong ka kamanang ako na po iyat iti janji kamanangan na nga hari mano karon number handphone mo'y kananda ruba nga ato koy sinusa mo'y ruba dito nga YB kon kami
Kon ko sanang-sanang mayro kon podit haro nundoy ko mo protokol papaharo po ngay ay tamu janji ay sige man minamili sige minanood iri pinili tako bo mano na hubungan mayad WhatsApp nga abasa na pianda da nada simbar nga isa simbar irinit karuali ginaw sumono mo nga iya lo ikada minusui di Absalom nga irit di wa Absalom may ingkakat tahiri duwawayaan santabi tumalib uhatan di siya nunung hinggang ano nakura ko iri nandad kanda siya asili ako pagida hakim ka salah sayan ko da ngayon miyampay adil labi ko rang ko man tadi la idam gisambodan do ulom sayra tako gatid kano ko piodit woyo ondot monopot ko pio hoy nam mo na po tibo daw ngay ko gumawa ni nga iri na matubobos dio lodi iri na santaw dati na po dati ginaw itang daras da ka pio mo kandi ginaw la iya ni Absalom iya o pili o pagida nga poing ka kasi sayra na nakatalibot 4 taon uhot na di Absalom kumandi raja common po nga alahid dila timpo campaign di siyo adi na ray tanong pero minintano da pira taon nila campaign di siyo nga sayra na po din nakataliba 4 taon ka uhot na di Absalom kumandi raja daw itapa daw sendiri maya ko pologosa do mongoy moy hilad Hebron tu mambayar ako dat batas ko inuman ko pabotosok kumakinarhingan Nazar tu iho na patim antakan na pod paingyan ako di hilad Gasur hilad Aram nga bernazar dapain ka sa kira na pod kinarhingan atapot kapiadat papauli dahad hilad Jerusalem gumuli akong da sumamba kumakinarhingan irihot Nazar mila na ginati kamoy da batos janji ikrar di Absalom sa kira na pod kaguli ako di Jerusalem sumatia ako nundo ka kadi diraja kumadi siya baham ongay no miyampad salamat Absalom no padi ay minami rumpas na di siya mga hilad Hebron antakan ni di Absalom nunuhat numan di siya paburo numan di siya pakirimo at susuhuan dat oilan Russia kumad o insana na suko Israel miyampay pason sayra na po korongaw ko tuni sangkakala nga gumiyak ko nundo Absalom na silid raja dahilad Hebron miyampay di Absalom harod duo na hato sa tulon man ta Jerusalem inagi tulon-tulon da numan alapo nga minongoy ay so iot ay ososoro diolo kamano po nga ay diolo pimanan daharan nununuhat ay paindalanan di Absalom
Ayo lo nakarati ano ko ilo di piu pakatan di Absalom. Saira na po hadat pinapasambah siya korban nga sinuhusir mikot Ahitofel orang Gilo penasihat ni Daud mantado Gilo kota daw ang paingkan ti pia pakatan dat nasilid o kuat om lobi ko gumu orayat di tumanod di Absalom. Saira ano po nailan di Daud domya galidi nga nunuhot ay numandi siya paburo. Ay lan dati dat i Amnon hali piadat osanongot kaboboyhon di siya nga pinagiupusan nupo si di Daud. Pia osanongit ay pinaburo daw. I Absalom hali piadat sumolod da sumili raja ngaman kuno po rin kasolot pengkukurahot ay pinindalan di Raja Daud. Isiyo na po nga minagido. O ilan to kod huguan siya sumangod. Antakandit apay siya na sili da Raja da sinumoli di Raja Saul. Nga sayra na po dit ina po hit sumap nga katurunan di siya sendiri. Buat pengalaman di siya led baparang misangod o gumui panano di siya makanda sera minagidu isyo nga milo no dati borosan dat amo na karikot at saribuhat tinumanud panano di siya mila datid man patilang busak dat mambasad giso mohadid ayat katalun na padam turo nga may dat ay sa opioduhan ay sa pipatayan minamili Raja Daud dat magidu minagidu di silat tila mo to mada isyad harapiaduhan o harotulon na tanga patay irin na takuri man tadilat nakura tu minagidu Raja Daud. Okay. Intangan na padadi dati ay yadit aiso nadadi hot dam yadadi dit haro hidagya potensi di Absalom milon tumungkus na sebagai raja. Haro ngay potensi di lo. Haro ngay kakitanan dat yadit oduya. Nga halipiah dat na barakatan siyo sebagai sangulun na tanak raja tanak di Daud nga nasilih dit tulun da tarat rinumaat ringkurang kaya til lagi kada boros sa tanak ko raja tanak ko imam tanak ko nabi nga ilan takod agumuy at ay osanong kaboboyuhon iswang da kitab tanak ko pasitor kandod timpudon do lah tanak ko pasitor tanak ko tongo ketua garaja ay iti numutitit cabaran dati timpu bayno mia gala ponat ay otaguangan dati otaguangan nilet woyoon ngay di timpu nakatalib ito nga imam nabi-nabi nga raja halipiad o girot tapananod da kinarahingan nga ay itanganak diolo harohiot kawaya dit kaboboyuhon dat kasinduol makapiyon toktot karahian da tulon ng kinarahingan. Ino pa'y kaboboyuhon di Absalom mohiti nga kita dati dat ay popokito humpopatudok di miagal di karahian di Rogon di Laid Lucifer
no kadi Absalom asilih ako pagida hakim do kayo ka salah sayun ko dati masalah tin miyampaid adil ka irogon ka daw nga makimamaha isyadit kain kokoton harati kamundat kasumbongan ina pa naraitan kapiyad kita dati isuang kitab nga iti net kasumbungan di rogon kasumbungan di Lucifer sera na pod asumbong nga akawas sa baginaw dit di bo miyang Pinay na po rin ako dan saya ako iso iri sera na pod minta lang iti kasumbungan dati magisusuhot na ngayon na akawas sa ginawa akawas sa paginawa nung asumbong ka na di asumbong ka na pa rin akawas sa ginawa no jadi irogon Lucifer naretandat man tadi di kasumbungan di siya ka nga haro tiga keperluan dat apakah lat sumbung ka semua no haro ikantakan dat tumanud dat awayaan o kanindo ka sumbong kasari mo haro nahig hari keperluan ila semua no saya ori kata timpu dot ay kapamakayan nga o kito dati dat inupahi kaboboyuhan di Absalom miagal na pod dit korohian ay iman-imanon di rogon di lain tumanod na pod sinuratan da hiti nga i Absalom no pohom tanaki daw dot bobosod iboros-boroson dot poy mahamahaot ay kawakason ni siyo ketampanan o hinsom antakan no pod dihom ay so sangulun ay sa tulun dit kalitidit kahinsaman di Absalom kawakason di siyo ipagilitan di tulun da Israel sorohon na pod mantad da pakan ilapap gisombo itim pururut tulo nga ay so nohot bohiton tapot kalo 2 Samuel podem 4 ayat kaduna podem 5 paimpulid Israel ay so it kog iyo di kagumu dat royohon no kalunduson miagal di Absalom mantad da po lapap di siya gisam bahitid tulo ay sa bahiton tokoy tapot ti fuma mintong ako na doha sandiri mintong tako na dati isarawin hinggo ubahitan kuti ka tabuk tituros tinan aya intan na latian nga nalayang na ngay apusod agumubahitan intan na lanipon nga ay lukon no aron na nangautus agumubahitan nga Absalom no pom naretan datok iswang da 2 Samuel podem 4 ayat kaduna podem 5 isyo no roroyohon kamoyen no po nga muntak kapodit kasumandakanom i Absalom no pirait-rait tokoy isyo no Mr. Kamatan okay aylan dati Lucifer nga iya dihi kadaw ay so no bohiton sampurna gisom did mininta langit kasumbungan di siya iswangat Ezekiel 2 na podemualo
Kedua-dua dia lelo i Absalom om Iragon nga haroh keyakinan dia lo det montok dia lo i Absalom no kasio pasilih ako pagidad hakim lo kayo ka. Om ano po nailanam pa yung kura keyakinan di Rogon kadaw gisambot iso komentar di talo tinimungan di malaikat tinumano di Rogon. Kemudian po o buli mo ti ot ay no kadhilo persepakatan gelapi Rogon kadaw. Ay lanong piro natulan siya campaign. Okay, pengkan lagi kadaw Absalom. Miyagali Rogon Absalom no po nga manuh dayaw dit koing kokoton tay ko sumoli di tapa daw. Rogon nga sumoli dak kinorohingan. Okay? Guluh na po nga inapohit otirik mo tigi Absalom kay lohi siya pengkukuro. Inapay gulo numan di siya pakato nga irayat. Irayatom iwowoyoon dit okitod iodit otoguan. Otoguan di siya miyagali di miloman pasimpango o kaboboyhon dat mantadit tulun di tapak daw sumili dat tulun daw. Rogon nga iyo di mo campaign siya di tanga malaikat pengka kamatu pasilih ako no po kinarahingan da kayo ba pengka kamatu. Di samudan nga iyo ti takana ti mandi Rogon. Ano po it osaraw datin ay pengka pagangatan di Rogon. Minaganoy siya ginawo hedit tulun-tulun daki pangkat nogi ginawo dit rakyat. Ipigyahit monikid do kaswabon mo ingka katahiri muhot diad nunutabar nunuhot kaboling kahangano iri pamatigya nga to kay sasamod matigya kada borosod montok kot kagumuan montok piyak keluarga to ko uhotan no isawon okay ko hindo kanu kau okay kanu po nga to iyo kumatidit kukut-kukutan na ginawad ngon uhatat yun di iyati gya nga uhatan to ka na disawod pengkura ka nando osanong kay ka nga apia osanong ko piya nga sumonong ko kapurimanat nga hingga din hanya mimpi na rin ajarang matimi hot okay kamu itiadit sapi masing-masing mo kapurimanan nga umbalan to lo di Absalom bot politik na barasan na pala politik mo pagulunan pag karuhang gamuhat at kukura ka na ka okay kayo na ka uhatan ni tanganak pagkura okay kayo ka kamon na pa nga ilo na lot aralan na ay magano ginawo. Ipinaburo di Rogon montok yung malaikat dahil suruga nga iya di pinindalan di Absalom kadaw mamuliti kay siya di malaikat ngayon. Mandi siya paying kakatoot katumbayaan di makhluk surga
det iya ho na po iragon sakirad asilih dawoyoon nga lobi kasanong komantad da kinorohingan sakira piagalon diolo kasyo no asanong pinindalan di Absalom bohilo kita no dati ay moy sambayangot ay pinaunayan di siyo may sambayang nga po na yan tahu-tahu da irin na po nga isa oralan isa gerakan ipinindalan di siyo da magahaw di kengkokatan di tapak daw sendiri. Saya dat ay karay to ko may sambayang. Nunutam mo dan ko dati may sambayang. Magalay ko pengkuro gi. Miagalo pa di Absalom no kasyo. May sambayang o tamodon nga suway madihit tamodon ko suway ngayon ko piyasyo suway katutukon. Ay maya ano kung nagdisambayang nga sumunod orangod ay ido pambuka bo. Sira ano po na sumambayang di do pambuka diri gereja haro nanday oretan na nuka. Nakorikot ti hay di tiga raja da bayno okon ko rumikot ti hay miampay dat ay koborisyon da hay nga ihay na patim na panuduso alumisi mutige sambayang ati di korikot ti hay diti okon ko mo ipapakita kalumison da hay nga mangigit ti hay dit kaposian dahay na panuduso pakiampunan dahay na irige to sonong okay? Akon ka papatudok ka kalumison ka. Amen. Nga kudi na kailam pengkukura kapiyah takati nga haro hikaan to hit ay may sambayang lumisok na tamodon pengkurga ka man nila lumisok sakirad iwalay suhuan di molahing may suhuan may sambayang pengkur marit di osanong idadi may sambayang nga tamodon no pamanga akon ka kinorohingan mangilag kay di suhuan di molahing may sambayang moy dat ay apangkat pengkurga ti kamunda apangkat iya nunday ay boros-boroson do hiri it apangkat-pangkat papili nando ketua garaja ka puji Tuhan tu akon ko iri na po nga akon ko tamodon dati damoy sambayang jadi kada takon naturian na ilo di Absalom dei na po hit oritan damoy sambayang nga tonsih na po dit tamodon di siya nga popoburo idit ay amu osonong bahkan no magahaw dit pengkokoton di tapak daw sendiri sairan pun nailan di Daud pemberontakan iti isya na po nga minagano kaputusan dat tumangkiad manta da Jerusalem kita dati isuang ga ayat kapodam talo gisang podam limo moy dat ay sa pipatayan do hiri kayo non hindi common na po ay lanam kamanangi day daw dilo sa kirapya misangod bo
tumanud di pengalaman sebagai sang ulun raja ipaintanud ay korohian da kinorohingan miagali di kamanangi day siya sumapi Absalom milud sekira pia sumangod nga Raja Daud minamili isiyo da tumangkian pantad Jerusalem. Kita na po dati timpunan nilam miagali dit hawa ni Daud dit sebagai kengkokatan sebagai sang ulo na raja. Nga sekira na pamandati patilambusag isa mo di 2 Samuel pada mualu hingga datiri na dihit kinapatayon di Absalom. Irogon ka daw mandati Honda mo ay panusuyan dat nawayaan di Rogon nga lebih kurang la di Absalom. Haro patimpo da campaign disambut 1/3 mantadi malaikat nga nakatanon. Sayra da minisangod nala Rogon. Absalom ka daw nga haro patimpo di siya campaign minumua pakat po nga dit itulun-tulun dit iharohot kaing kokoton dahirin istana sayra di minisangod dam kinalimpukusan po nga napatay kadaw isyo. Miagal na po dit naway andi Rogon kadaw haro campaign haro parang nala. Isuang gawahyo doon na hopod. Ina pa'y tadon dat pisapan dahil suruga nagi iti pemberontakan di Absalom o kita dati dat mantad ti kasumbungan iti tamak iti naidusod agayon itaguangan da kinorohingan. Isoot pelajaran dat ay pamalapawil kasumbungan ng katamahawon o kita dati mantadi kinapatayon ni Jesus sendiri. O siriba ginawo okon ko mimandat ay kahaharan pumagunan. Kinapatayon ni Jesus kano dat mangalit ila kasumbungan ang katamahawon. Sayra na po daharat kasumbungan ang mintalangon dala tamaha nununda katutukon. Iri namatid iati pia magyang Pinay magyang kutapusod. Mikaruhang kaya maku nga iri ni kentanadandat pibabakan iswang keluarga. Ikahaharan iati magyang Pinay itong tana ngay kadi mangyambulay itong tana iri na ngay itimpunan natin anda kapag isasonsod katamakan kasumbungan. Sayran na kita dati nawayaan di Absalom piagalon di ralandet ay nindalanan di Rogon sendiri nga kita dati dat taka na bada may usoy dati no kita na dati pengkuro kasunsudan nga haro yatimpu dat ay apusus iti ginawa bagit iti ginawa ta apusus ay tumanod orohian dat haro dagyan lokayong kokoton kada bor sa pangkat roroyohon to kanogingat tokoy urimanan namutid yun di angkat mo dahulu naging dadahara ko pila kayong kokoton ay itaguangan ipagilitan dat tulod ngay. Hali piad iati no potihom haro kalamokon dati haro timpud mintalangon o kasumbungan dati katamahawon dati natubayaan to ko dat
mantad panghakan da kinorohingan iati no po nga kanu tokod meningkod popondorong ilet kasumbungon katamahon dati miampain alanan dati do kasiribaon da ginawo kapuahangon halipiad hara kalau mokon toko nga makiano tokod panghakan da kinorohingan may ilo na po kasumbungan iti katamahawon nga anu dati mamusus olopot dati dilolisi mantan da kinorohingan. Wahom ya galidit ilo na pelajaran dati tetong baino konsiko da kinapagyampayan dati ano misi sa tokod iswang samayan kinorohingan iswang kerjaan surga konsiko da tetong baino mayat panambarasan di karait di Absalom kita dahay da paingkukuroh ng kuod kasumbungan di siyo katamahawon di siyo pakon ko kahaharan nga inagiging kokoton da sumilit sa hululuwayan sa bagay radya nga mantad na di kaboboyhon di siyo iri nagiit pinupinsadu minamarato daw ay nakainsadu mantad da kinorohingan Tuhan ihay kadaw nga harani kadaw kalumukon hara iman-imanon dahay ihara timpo-timpo da kapiyantak di karohyan no may na yahay upay may insanan no pari nga apurimanan dahay miyampay dat simbayan na ginawo sumimban ni hay miyantak da di karohyan Pagsigaw Tuhan mantad patamaan itong payno suwab kanu hepo dalan dat buru-buran dahay miyampay tinan di Olidas ampunan tayo sanan sa dahay Tuhan nasabayan dahay Isu ngaran Tuhan Yesus amen. Konsiko da tinapagyampayan dati itong baino puji Tuhan tu di olumis da di piramutan gitu kada padala da rumagat lo na lagi sompo suwab suwab dino sompo sayra bahina ko po sa mga tutuong lumisan na dati di kita tuong bahina nako po